उख्रुल डिस्ट्रिक्ट के कुकी खुल तरागा तरु कांगपुपी डिस्ट्रिक्ट तिन्नबा वारेफ लौख्रे। उख्रुल डिस्ट्रिक्ट के कुकी चिप एसोसिएशन की मखादा लैबा कुकी विलेज तरागा तरु की चिप सिंगना हौखिबा एप्रिल 23 मुलाम सोंगफाइदा चथखिबा एटेक अमसुंग मधुगी मतुंग तारकपदा यावलन चेपु मोंको चेपु लमलाई चिंगफाई मुलाम अमसुंग सोंगफेलदा एप्रिल 29 चथरखिबा एटेक सिंग अदु अकन ममोंगदा कंडेम तवी हाइना कुकी चिप एसोसिएशन उख्रुलना थादोरकपा चेरोल अमन हाइरी। चेरोल असिना मखा ताना हारिबना हौखिबा था अहुम लोंगी मतम असिदा जालेनबुंग संकाय अमसुंग मोंको चेपुना चिंगबा कुकी खुल सिंग असिदा ngehak leitena tangkhul militant singna nongmai kapsinbagi thokdok kaya chathaduna lakli handakta suikui kuidana tangkhun ga mapan gi ayukpung nipan ga makhai taba matamda khwaidagi nawba mawongda attack chatharakli khulsing asida matam sangna administration fail oirakpana essential service sing maru oina cheng amasung LPG na chingba phangmangamdrei government documents sing document na chingba mathau taba fundamental right chingma pungphana phangmangamdrei asiguma thawong kaya asina maram oiraga ngarang April 23 ta Kuki Chip Association उखुल की मखादा लैरिबा कुकी खुल तरागा तरुक की चिप सिंगी ओइबा मिफम अमा पांगथोखरे लोइना मिफम अदुना WCK CSO सिंगी चार्टर ऑफ डिमांड सिंग अदु मपुंग फाना सोगतपगा लोइना उखुल की हारिबा कुकी विलेज सिंग असि कांगपुपी डिस्ट्रिक्ट ता खुदक तगी तिन्नबा डिमांड तौखरे हारि खांगतुंग विलेज तगी यामलो खुलाई सिंग फागतखरे चांदेल डिस्ट्रिक्ट के मौलजाम पुलिस स्टेशन की मनुंग चन्ना लैबा खांगतुंग विलेज तगी सेक्यूरिटी फोर्स न थीबा हुमगी चथाबदा तोंगान तोंगान मखल की यामनबा खुलाई सिंग फगत पंगमखरे पुलिस तगी फंगबा पाव अमदा ngarang चांदेल डिस्ट्रिक्ट के मौलजाम पुलिस स्टेशन की मनुंग चन्ना लैबा खांगतुंग एरिया दा चथाकिबा कॉमिंग ऑपरेशन अदुदा फगलबा कुजो खुलाई सिंग अदुदी 7.62 के 09 मैगजीन यावबा एसोल राइफल अमा सिंगल बोर राइफल मरी माउजर स्टाइल स्पोर्टिंग राइफल अमा शूट गन अमा मैगजीन गल लोइना सब मैचिन गन SMG अमा पंपी मरी डिटोनेटर यावबा ग्रेनेड अहोम बावफेंग रेडियो सेट मंगा तोंगान तोंगानबा नोंमै सिंगी कापे यारिबा मरु 29 अमसुंग 12 गैस कार्टिस मंगानी सेक्यूरिटी फोर्स ना चथकी बथीबा हुमबगी थबा अदुदा फागलबा तोंगान तोंगानबा पोलम सिंग अदु मनाक नकपदा लैबा पुलिस स्टेशन दा सिनखिबगा लोइना आइन की ओइबा थबक सिंगसो लोखुटपा होख्रे हाइना पाव सिना मकातारी ट्राइबल सिंगी चौका थौरांगी स्कीम प्रोजेक्ट सिंगी थादारकपा सेनफम सिंग कांगपोकपी अमसुंग चुरचानपुरदना चाकथुंग हेना पीरे हाइना CM दा वकतखरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 275(1) की मखादा ट्राइबल सिंगी चौका थौरांगी दमक अमदी प्रोजेक्ट स्कीम न चिंगबगी दमक थादारकपा सेनफम मणिपुर लेंगा की ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स की मिनिस्टर ना अचान मिराई नाइबा मौंगदा थादोकले हाइना फेडरेशन ऑफ ऑल ट्राइबल यूथ क्लब्स मणिपुर FATYCM ना इबा चेरोल अमा पिसिनुना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचांदा वकतखरे फेडरेशन असेगी जनरल सेक्रेटरी होपसन मचिनाव ना खुयेक पीदुना ngasi pisin khiba cherol adugi matung in hiram asigi matangda chief minister na khudakta action lokhanaba amadi fund thadokpagi mawongda re examine tawnaba wafam phongdokli cherol adu makha taraduna manipur lenga ki makha da lariba travel welfare department ase akangnaba travel ama khaktagi nate department ase manipur da lariba travel amadi proof kaya gini adum moinamak laibak thibadi hojik manipur da thokliba irang asina manipur ki kanglu proof singi marakta thajanadaba amadi nungsinadaba kaya thogali hojik laribam phibam asida chauka thaurang amadi atai scheme kaya gidamak thadarak senfam sing manaba mawong da pibagi mahutta kangpokpi amadi chuarchanpur district ki oina piduna lairi masina maram oiraga kanglup masal marakta yasinaba purakpagi mahutta achakpa maida thau haijinba oina thokhalle फन थादोकपदा चान मिराई नाई हाइबगी मतंगदा पल्लदुना चेरोल अदुना हाई ट्राइबल सिंगी दमक थादरखिबा मल्टीपर्पस हॉल मसिंग तरा कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट मथनतदा अलॉट तौखी लाइवलीहुड स्कीम की दमक ओइना चुरचानपुरदा हाउस होल्ड 222 कांगपोकपीदा हाउस होल्ड 380 सेनापति की ओइना हाउस होल्ड 118 उख्रुल की ओइना 80 तमिलनाडु की ओइना 80 कामजोंग चांदल टेक्नोपोल अमदी नोने की ओइना 40 अदुगा फेरजोल की ओइना सुबना की 20 नि हारी स्कीम अमदी फंड पिथाबदा चांग नाइड्रिबा सिना ट्रैवल अफेयर्स एंड हिल्स मिनिस्टर ना अचान मिराई नाइरी हाइबा असि मयेक सेंगना ताकपगा लोइना ट्रैवल सिंगना माकी थबक तौबगी मौंग असि याबंगम लोइ हाइरदुना अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइ हाइना फोंदोरकली ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स डिपार्टमेंट दा अचान मिराई नाइरिबा सिगुमना मिनिस्टर सिना पारिबा रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट सु असिगुम्बा चमानबा अचान मिराई नाइबगी थवोंग असि मिनिस्टर ना चथरमगद्र हाइबगी चिंगनबा लैब्रे हाइनसु मांगना मखा तारकली DIPR मणिपुर फैक्ट चेक ऑफिशियल फेसबुक पेज लॉन्च तौखरे अहानबगी ओइना लेंगा के ऑर्डर फैक्ट चेक तौबदगी हौगनी डायरेक्टर मणिपुर लेंगा की DIPR ना अहानबा ओइना मणिपुर दा हौजिक थोलिबि इरांग असिदा यामना मरु ओइरिबा
AI matamda lengang thokpa order kaya social media da lana sandokpa thingnabagi pandamda Directorate asina achauba thaulang lauduna DIPR Manipur fact check official Facebook page haunabi matung ina ngasi department asi kaisampata laiba auditorium da department asi gi secretary Hungyo Rongsang IAS amadi DIPR gi director Dr. TS Charjit MCS na launch tawkre thoram aduga mari lainana DIPR gi director Dr. TS Charjit na phongdokhibada ahanbagi oina DIPR gi team na lenga gi matam gi oibe issue tawba order sing fact tawba singda ahanba miing thamgani haina phongdokhre ngasi DIPR gi auditorium complex ta DIPR Manipur fact check Facebook page launch tawbaga loinana department asina paumi singi oiba scheme singi matang da su awareness program of DIPR haiba hiram asida scheme singi maramda media sensitization program amasu pangthoki DIPR Manipur fact check Facebook page launch tawbagi thoram aduda chief guest oikiba DIPR gi secretary Hungyo Worsang na phongdokhibada hojik oiriba Manipur gi phibam asida AI gi matam moirakpana matam gi lengang thokpa order sing AI gi kuthangda semdoktuna internet thingli haiduna social media da hektamak thagalakpa kaya asina internet gi kuthangda thabak tawriba singda yamna kudong chadaba tholiba sing asi kharada oiraba sokoknaba DIPR fact check Facebook page asi hongdokpasi hojiki matamda yamna maru oi media na su DIPR da ahanba hangdoliba Facebook page asida saugatpiu haiki thoram aduga mari lainina pangthokiba interaction amada DIPR gi director TS Charjit na haikibada ngasi hangdokliba DIPR Manipur fact check official Facebook page asigidamak DIPR gi team semlei lengakta department singi nodal officer hapina basu haijakre ahanba oibana matamgi khenabadi leigani team asina ahanbagi oina lengang hek tholakpa order sing kanagumana social media da AI gi mating lawraga semdok semjin tawba yawrabasu mari leinaba department ka pau phongladuna asengba order adu miyamda khanganaba honabada mapung oigani hari interaction aduda paumi singna DIPR da leiriba welfare scheme gi matangda magi oiba khangningba suggestion sing su pinaki ngasigi media sensitization program aduda DIPR gi additional director T Ramesh na Manipur State Journalist Award scheme gi matangda warul piki Deputy Director TS Saidendra na Manipur Working Journalist Welfare Scheme gi matangda warul piki APO Praise and Rosan na Manipur Working Journalist Pension amasung DIPR gi I-card matau karam na lawgani haibigi matangda warul kaya thamki Police ta nauna piriba power UAPA 1969 mitei khaki oiragani and Tombi Chanu India lenga ki mitta khulai paiduna mitei da landarakliba kuki sing udabana maram oiraga Police ta nauna piriba Power Unlawful Activities Prevention Act UAPA 1967 mitei khaki oiragani haina khunrakpam Local Council CPI gi Executive Member amadi CPI State Councillor and Tombi Chanu na phongdorakli Wafam asing asi kay bisalam da laiba imoinu kaithel da pangthokiba khunrakpam Local Council CPI gi 51 suba conference ki thoramga mari lainana phongdorakhibani thoram aduda CPI State Executive RK Manisna Larenjam Sumtibala Lamyan Bai Rabot ki matungi lamba veteran communist ningthau khongjam Moirang ningthau CPI khunrakpam Local Council gi in charge thiam megana chingba saruk yakhi thoram aduga mari lainana Tombi Chanu na makata na hai Hojik Manipur da lengak liba BJP lenga asina micham miyam ngakpiba ngamdabasina ngasi mifam asina lengak ta kuki terrorist ngi mathakta military crackdown taw akanaba assembly session famduna census tawdringai da mitop khandokpagi thabak taw micham miyam ngakpa ngamloidaba oirabadi assembly dissolve tawraga nauna mikhal pangthoklo haina mifam aduda thamki Meisa na Kuki militant sing sizinaraga micham singda ki bapire Ministry of Home Affairs amasung Central Security Forces na Kuki militant sing sizinaraga naga micham da ke khangpiri haina tangkhul nagalongi working committee na thadorakpa cherol amana phongdoragli cherol asin hai ngasi dongalamdai pung 3 tabadagi Kuki militant singna TM ka somda micham singi gari da nongmai round kaya marum kapsilaki February tha loiramdai dagi sina kaithelda atat akham leitana attack chathaduna lagli sina kaithel gi khunja singna matik chaba security PBU haijabata tasinadana leraklabasu April 13 da KSO Ukhrulgi Education Secretary Marcy Khongsaibu Mar Regiment amasung BSF nangak senduna Molam Village fawbu pukhi Sina kaithel da Kuki terrorist sing nangai hak leitana nongmai kapsilaklaga Lungter Village da oina combing operation chathaki thengkhang kaya da Central Security Forces na nupi angang sing da ka henba matik me uthokpagi thodok thoki hawkiba tha aniromgi manungda thokiba thodok sing yengluraga Central Security Force na naga miyam gi thajaba manghale haidi
ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯣꯅꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯈꯧꯄꯨꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯈꯧꯄꯨꯝ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 11:30 ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯕꯗ ꯂꯨꯕ꯭ꯔꯤꯀꯦꯟꯠ ꯁꯣꯞ ꯌꯥꯎꯅ ꯌꯨꯝ 9 ꯔꯣꯝ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯐꯥꯌꯔ ꯑꯦꯛꯁꯇꯤꯡꯒ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯩ ꯃꯨꯠꯊꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯍꯦꯛ ꯐꯪꯕꯒ ꯅꯣꯅꯦ ꯐꯥꯌꯔ ꯁꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ-ꯆꯠꯁꯤꯟꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯩ ꯃꯨꯠꯊꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯄꯟꯕ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯐꯥꯌꯔ ꯕ꯭ꯔꯤꯒꯦꯗꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯥꯛꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯇꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤ꯫ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯣꯛ-ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ꯫